28. februara 2026. tišinu iznad Persijskog zaliva prekinulo je zujenje B-2 Spirit stealth aviona. Mesecima je svet posmatrao kako se diplomatski kanali u Ženevi pretvaraju u slepu ulicu, ali dok je javnost slušala priče o miru, zupčanici američko-izraelske mašinerije već su bili u pokretu. Ovo je bio početak operacije Epic Fury i verovatno uvodni događaj Trećeg svetskog rata. Cilj je bio jasan: posejati seme za promenu režima i uklanjanje njegovog rukovodstva. CENTCOM je koordinisao talas napada koji je uključivao Tomahawk rakete, F-35 stealth lovce i bunker buster bombe za uništavanje meta ispod zemlje. Ali tehnologija nije bila dovoljna da prodre u tako dobro čuvan režim. Počele su da kruže glasine o izdaji iz samog iranskog režima, bezbednosnom proboju koji je koaliciji predao ključeve skloništa vrhovnog vođe. Ovo nije bio samo hirurški napad, ovo je bilo odsecanje glave režima omogućeno nekim iznutra. Od prvog sajber napada u ponoć do poslednjeg potresa zemlje u srcu Teherana, svaka sekunda bila je izračunata. Modelovali smo čitavu operaciju da bismo ušli u ratnu sobu i na pilotsku palubu i razložili najznačajnija 24 sata u modernoj istoriji. Ovako se tačno odigrala operacija Epic Fury. Sat je zvanično počeo da otkucava u 4 ujutru po istočnom vremenu, u sterilnoj sobi u Ženevi. Mesecima su diplomate pokušavale da zaustave iranski nuklearni program. Iranci su insistirali da ne postoji nikakav vojni nuklearni program, ali su pregovori udarili u zid. Kada je iranski tim poslednji put napustio pregovore, diplomatski put je zvanično bio mrtav. Do 8 ujutru održan je strogo poverljiv brifing u Beloj kući. Tu u priču ulazi unutrašnja izdaja. Visokorangirani krtica unutar korpusa Islamske revolucionarne garde prešao je na drugu stranu i dao zlatni ključ. Tačne koordinate i planove spratova dubokog podzemnog bunkera koji se nalazio ispod naizgled običnog stambenog kompleksa u Teheranu. Ovo nije bio samo bunker, to je bilo utvrđeno sklonište vrhovnog vođe, dizajnirano da preživi nuklearnu eksploziju. Sa ovim obaveštajnim podacima izdata je naredba za izvršenje operacije. Do podneva najmoćnija vojna mašina na svetu počela je da se pokreće. U Persijskom zalivu 5. flota Sjedinjenih država, odgovorna za Bliski istok, prešla je u EMCON, skraćeno od Emission Control. To znači da je svaki brod utihnuo na radiju, gaseći radare i radio veze, kako iranska vojska ne bi mogla da prati njihovo kretanje preko elektronskih signala. Na drugoj strani sveta, u vazduhoplovnoj bazi Whiteman u Misuriju, 3 stealth bombardera B-2 Spirit izašlo su na pistu. To su čuveni avioni leteće krilo koji su gotovo nevidljivi za radar. Nosili su GBU-57, poznatiji kao MOP. Jednostavno rečeno, to je projektil težak 30.000 funti. Ne eksplodira odmah pri udaru. Dizajniran je da probije oko 200 stopa armiranog betona pre nego što bomba zaista eksplodira. Njihova putanja vodila ih je preko Atlantika. Dok je noć padala, rat je počeo pre ispaljenja i jednog metka. Ovo je bila cyber faza. Američki i izraelski hakeri pokrenuli su digitalni napad na iranski integrisani sistem protiv vazdušne odbrane. Hakeri nisu jednostavno ugasili radare, to bi bilo previše očigledno. Umesto toga, koristili su tehniku zvanu spoofing. Na radarske ekrane Irana slali su lažne slike, zbog čega je izgledalo kao da stotine aviona napada sa severa, dok je prava udarna grupa dolazila sa juga. Iranski operateri jurili su senke, trošeći pažnju na ciljeve koji nisu postojali. U isto vreme, izraelski avioni F-35 Adir, najnapredniji stealth lovci na svetu, ušli su u irački vazdušni prostor, leteći nisko kroz planinske doline kako bi ostali ispod radarskog horizonta. U 1:15 ujutru po lokalnom vremenu počela je kinetička faza. Sa razarača i podmornica u Omanskom zalivu lansirano je više od 100 Tomahawk krstarećih raketa. To su u suštini male bespilotne samoubilačke rakete koje lete na veoma malim visinama. Vijugale su kroz iranske kanjone, pogađajući baze revolucionarne garde i nuklearne laboratorije u Natanzu i Forovu. Ovo je bila pripremna operacija, način da se uznemiri gnezdo stršljenova i privuče sva pažnja Irana na njihove nuklearne lokacije, ostavljajući glavni grad ranjivim. Dok je iranska vojska pokušavala da odgovori na Tomahawk napade, B-2 avioni su se približavali Teheranu. U 3:45 ujutru unutrašnji agent poslao je poslednji šifrovani signal. Vrhovni vođa je ušao u bunker. Verovao je da će ga armirani beton zaštititi od haosa koji se dešavao na granicama. Bačene su bombe MOP od 30.000 funti. Pošto su ove bombe navođene GPS-om, pogodile su cilj sa preciznošću od nekoliko centimetara. Prva bomba delovala je kao pneumatski čekić, razbijajući gornje slojeve bunkera.
Druga bomba je odmah ušla u istu rupu, probijajući se duboko u stenu pre nego što je detonirala. Eksplozija je bila toliko snažna da su je regionalni seizmografi registrovali kao manji zemljotres. Iranska signalna obaveštajna služba uhvatila je panične, nešifrovane poruke iz korpusa revolucionarne garde. Glava zmije je bila odsečena. Zvanična potvrda uspeha napada emitovana je širom sveta. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Ali jedno je bilo sigurno. Iran to neće prihvatiti. Odmazda tek treba da počne. Nakon što je potvrđena vest o smrti vrhovnog vođe, svet je zadržao dah, čekajući odgovor Irana. Za par sati preostali iranski komandanti koji su delovali iz skrivenih centara pokrenuli su plan odmazde. Ovo nije bio mali protest. Bio je to vojni pokušaj da se uzvrati udarac svakom američkom cilju koji je bio u dometu. Prvi talas je počeo u podne. Iran je lansirao stotine balističkih raketa sa mobilnih lansera sakrivenih u planinama. Ciljali su sedište 5. flote u Bahreinu i bazu Al-Udeid u Kataru. Iako je SAD imao raketne odbrambene sisteme, ogroman broj raketa lansiranih odjednom značio je da je nekoliko uspelo da probije odbranu. CENTCOM je saopštio da su 3 američka vojnika poginula, a nekoliko drugih ranjeno u tim eksplozijama. To je bila zvanična verzija. Uzbunjivači sa obe strane su tvrdili da je broj poginulih Amerikanaca i Izraelaca bio trocifren. U isto vreme Iran je rasporedio dronove Shahed. To su jeftini, spori samoubilački dronovi koji nose eksploziv i dizajnirani su da preplave odbranu. Desetine njih poslato je ka američkim naftnim postrojenjima i manjim bazama u Kuvajtu i Dubaju. Iako su mnogi oboreni avionima i brodskim topovima, cilj nije bio samo uništavanje meta. Cilj je bio stvaranje potpunog haosa i primoravanje Sjedinjenih Država da troše milione na skupe presretačke rakete kako bi oborile dronove koji vrede svega nekoliko hiljada dolara. Na moru je u akciju krenulo na stotine iranskih brzih jurišnih čamaca. Oni su se sjurili u Ormuski Moreus. To je uski prolaz kroz koji prolazi oko 30% svetske nafte. Iranska vojska počela je da postavlja morske mine i koristi rakete kako bi uznemiravala svaki brod koji bi pronašli. Time je globalni transport nafte bio zaustavljen preko noći. U roku od par sati cene goriva su počele da rastu, dok su tržišta nafte paničila, strahujući da je dotok sa Bliskog istoka zauvek prekinut. Odmazda nije ostala unutar granica Irana. Iranski saveznici u regionu, poput Hezbolaha u Livanu i drugih grupa u Iraku i Siriji, uključili su se u borbu, dodatno razvlačeći odbranu koalicije. Za Sjedinjene Države i Izrael računica nije dobra. Mnogo je jeftinije napadati nego braniti se. Iran može da napravi samoubilački dron za 20 do 50 hiljada dolara. Čak i njihove naprednije balističke rakete često koštaju manje od $1 milion za proizvodnju. Sa druge strane, visokotehnološki presretači su izuzetno skupi. Na primjer, jedna raketa Arrow 3 koju koristi Izrael košta oko $3,5 miliona. Američki presretači mogu koštati između 12 i 25 miliona dolara po jednom lanciranju. To znači da bi zaustavili jedan iranski dron, branioci mogli da potroše 10 do 100 puta više novca. Tokom 12-dnevnog rata prijavljeno je da je Izrael trošio i do $1 milijardu po noći samo na presretačke rakete. Čak i sa ogromnim budžetima, ovakve troškove je nemoguće dugoročno održati. Pa šta se dešava dalje? Na političkom planu budućnost je nejasna. Ovaj vakum moći mogao bi da dovede do nove vlade, ali je isto tako moguće da preostali generali preuzmu vlast i sami upravljaju državom. Ekonomski gledano, ako Iran nastavi blokadu trgovinskih puteva za naftu, mogli bismo da vidimo nezapamćene cene nafte širom sveta. Ako se to desi, veliki igrači poput Rusije ili Kine mogli bi da se umešaju kako bi zaštitili svoje interese, što bi regionalni sukob moglo pretvoriti u mnogo veći međunarodni sukob. Operacija Epic Fury nije okončala jedan režim, ona je resetovala čitav Bliski istok.